Domi, mabali namin. Anya ka na ito. No kaano amang rugiak ng surat. Bumabait mo na ito suyam. Saan mo kayo makasurat ak? Kaisuna ko mga wan makasingakan niya. Nih, ada ni Rosa. Dom. Kunak mo na pan kay di barangay hall. Sa anak ang mapanita. Ada ka no di kagawad nga kinjuti. Wala. So ako na ang surat aklang dito. Oh, di so. Uray katrungwar kami matlang. Agodong kami kan nanang. Kasta? Kasta ya. Iso makaturog ka. Ay, makasurat ka kunak kuma. Ano niya? Wen, kunam ka dilatan. Ramok tumot lang saan ka makasurat no saan ka arumidap nga umuna. Sa nabala maturog ak nga muna. Tayo ti pan naturog ko. Makapido takto ni kay diya. Wano tema asurata. Isumay. Awan mo't mangipaw-pawil kan ka maturog ka at lakay nga ure bigbigat. Oh, apay na pamulagat kakat pud no matimbagak. Ay sus, inistoryahan nakmatan. Masuruntuman ni nanang at nagbayagak. Hindi takan. Anya laki din ka asawa. Sakpay kid din tinang tak-tak kanukin ko na. Ayan yan. Ay, kay manan di surata. Kunak amang surata iti fantasi. Tay istorya tiar ari kas kada prinsesa. Ayam, anya tati title na. Uno, di istorya di Afrika. Ano sa dino kat agsidada iti tao ako nada. Naisaganang kadimanan ti puto nga inkaila ko ijay sentro anak ko. Oo, nanang. Pambarak tumot na gumatang ka dagiti kasakbulan tayo dito balay. Kan gumatang ak tumot na iti agas niyo. Ket agan anos ka anak ko. Ken dispensaren no saan kan amatulungan. Amumata na bakita ko. Awan parikot dito nanang. Rebeng na lang saklat tanti mangsakad iti panagbiag tayo. Anak ko. Kan kabalak mo't na ito. Ay talang tan, nanumu tayo latta. No siyak, awan mat parikot dita. Kundi kay matanagan na lang. Agpaimbag kahikit di. Ngala, mapanakon. Kat unaag ang mapanlakwan tinapatag kan napintas a prinsesa. Di anak ni Ari Gustavo. Una na. Mangustuhan na laon na tila ko kaputaw. Nasaya at imbag man ta saan da aparitan amangan kadagita. Ket agkakaimas ataraon ti kang kananda. Amok pa yan anak. Saan ko naparikot da ita? Tinapatag, malakwak ti prinsesa. Sige, alangarudan, aldawan. Awan tumanan ti malaklakwam. Nagpayagmutan ni Poto. Itayak pa dito'y hardin. Kan sa dagtirwangan ti palasyo. Poto! Ay, so tayo dyan. Ay, nagyaman. Nauray ko matlang ni Poto. Poto! Poto! Ay, naimbag nga orasyon. Napintas kan napatag a prinsesa. Kastamat, Poto!
Sana po ito tinagan ko na pataga prinsesa. Duming tinagan ko. Kasta ka di? Gumatang kayo kani iti puto. Kwa, wan ko mangam. Ay sus, nalipatak mati kwartag. Ay, sana bali na pataga prinsesa. Ikan kay lata, no, ray libre. Ay sus, nakababain. Saan? Babit lang ikan kayo ti puto. Ang pangikak ka day. Dito yung dakulap ko. Kasta? Wan, takanak mitlanga dagos. Amangan no makita nakti amak nga ari. Napanam ni Puto. Kat naimas sa talaga ti Puto na. Prinsesa Rosita, Ti amak nga ari Gustavo. nangan ka man na niti puto da di amamuto amay mirmiraot. Saan ka di? Kwa. Ay, saan? Amak nga ari. Saan ka ngaglastupay? Kunaman, nga. Ah? Kunam. Ah. Makita mo. Saan ka makalibak? Agat puto pa'y lang tingiwat mo. Kwa, amak nga ari. No kayat mo ajak patilew kan paibalod da di amamutaw. Saan mo nga ulitan ti gumatang iti puto na? Ay, saan ko mataginatang? Impadawat na matawan gayam igam ko adinaryo. Impadawat naman wenno ginatang mo. San aday tati isyo? Ti panangan mo ti saan ko akayat. Apay nga minaparitan da kamangan amak nga ari. Sana kasya ti rumbeng akanem. Anya? Adot na babalor ka nagkakaimas amakan iti palasyo nga ilutluto dagiti kusinero kan kusinira. Makauma amak nga ari. Di nagsungba-sungbata na kasta, Rosita. Amangan ka tino. Isot kayat ko akanan. Saan da ka mapawilan? Papadawon! Nagsukir kan? Uray sa dino! Wanan. Ay, sukirin na kundi anak ko. Di na kon dengdenggan. Anyat kinunam asawa kong ari, pimanaw ni Prinsesa Rosita. Wan, adda nang ibaga, arimwar iti dakkel arwangan ti palasyo. Sa dino nga roden tinapanan na, kano anya nga minaya ti gapuna. Ang mga nunapan ni Jeplas at ipagarian na gustiso. Saan ko nga mo? Gita, maldawan, ng awan mo teng. Anya nga minaya ti gapuna pimanaw, inong tam ka di manan. Pinawilak lang ang mga niti puto ngam nagsakit tinakemnan. Apay nga mi napawilam no isot kayat na akanan. Adot makan iti palasyo. Sana rumbeng akas di kanin na tapara lang kadag iti mamirmira ut nga agindag iti pagarian agos ti sop ti mga niti puto. Nang runa, no aramid binulako ti mamirmira ut amamuto. Nalabas ka na rigusteng. Nakalipat kan. San mon nga amo atalyawon tinagtaudam, amay sakamot idi ngaglaklako iti balot. Ngam nagbalinak nga ari gapot kinasirib ka. Saan na kinasirib, no tiket kinaagom. San mo nga'y palagip tinapalabas Sofia nga asawak. Ang mga no maipagampay no sa dino tinagapuan di kinabaknang ko, ken kasano ang nagbalinak nga ari. Awan palimod din tumay butaktak, Ari Gustavo. Kunak met asaan mo nga ukagan tinapalabas ana ikupirin. Ngam ala, no day tati kunam, sige. Ngam, amanga no ti anak mo, ti katukad day tan na kinadakes mo. Niya. Amanga no adakit din ng kidnap kan kwa ta. Sino kumatag turid? Ken agin lalaing amang rami di tinata, ha? Saan tayo amay baga? Nadangkok ka nga ari. Di mo maibaga. Addan tulaang makaiturha namang balas kan mang laban kan ka. Saan pa'y anayanak ti manglaban kanyak?
Dayta ko matandaanam. Nalakom amin aputom, duming anak. Wani na. Oy, Uwan ko na, nagsinaay ka, Mart. ngamin. Iti panaglakok itay iti puto. Adanangin ko asarita na iti agindag iti sentro. Anya day jay. Nagpukaw ka no ti prinsesa. Anya? Kat ti pagdanagak. Hamangan no dusaan na kinauyong nga ari. Ne, apay ko ma. Sigun iti istorya na iti soldado iti palasyo nga da iti tiyendaan. Gapo ka nang iti parang parparit ni Ari Gustavo kan Prinsesa Rosita ti pimanawan na. No saan ka no agapo iti lakok aputo? Saan na nga inungtan ti anak na? Ay, anya ko matibasol mo nga, di ta anak ko. Unyarod na na. Kasano nga rudan? Isa nga dabutin ko ama pa naglako ni ti puto. Anak, Ngam no sa anak pat ngaglakaw. Pangalaan tayo nga iti pagbiag tayo. Basit mo't nga ron ti mapapit ko iti panagumak. daytan ti parikaw. Ken amangan no pabirok ni Ari Gustavo karo iti soldado na. No saan dalat ta mapasangpet ni Prinsesa Rosita. Ne, ada tataulan ni Bingo na nang. Isang sa nakita dali iti soldado amang tilukan niya. Anya? Mabit lang na nang. Kitaag no anya tataulan ni Bingo. Bingo, sardeng. Di mo taulan. Saan nakalaban? Makaawat gayam iti sa uti asom, Doming. Uwan na pataga prinsesa. Ngam, apay nga da kayo iti purok may iti sulinag. Iti pampanagnak, saan ko napupuutan ang nakadanunak dito eh. Saan mo ka di nga amo sapsapuling da ka na di palasyaw? Doming, agkakapsuta kun. Sana ka nang rabiikan sa anak pa namigat. Anya? Mabaling ka di nga ikandak nguray kilaban laang. Uwan. Sige, mabit lang. Sumar ka gayam. Nalipatak mo tin. Nanang, ada sa nga ili tayo. Nay, asino da ka di anak? Ay, nagpintasan? Iso ni Prinsesa Rosita, nanang. Anya? Wan na. Pasensya kayo na makadisturboak. Nanang, agsarsarita kayo pa ya. Tamang sagana ak iti kanan ni Prinsesa Rosita. Ambok, noan niya ti parikot mo, Ari Gustavo. Hapay nga da ka buroka. Saan ka dingin bagaking ka? Saan ka ngagpagpakita kanyak? Tamaruruso ka kitilangam. Nauyaw ka unay, Gustavo. Gamapitam, ti bunga na ita kinadakas mo. Sino ka mangibaga kanyak iti kasta? Amom ka di mabaling ka apatilew ka dagiti soldado ket ibartolina da ka? Amo, kamaramid mo dayta. Ngambalagan ka. Umadanin, di pa nakadusam. Anya, sasawam? Oray po utam, ti kunak. Mabiitan, di pa nakadusam. Naglaing ka kiting. Ish, nagkala sa burukan. No anya laditan tinsawsawang na. Kasta timbaga jay puro ka. Wen, iso masurunak. San ka di nga imbagakmat kan kadaytan? Kat dayta, san lata masarakan dagiti soldado ni Rosita nga anak ta?
Dosa kinagaramit iti da kasi ti anak ta. Basol mo lang ti amin. Naranggas ka na istrikto kalaunay iti anak ta. Awan na pulos waya-waya na mga ramid iti kayat na. Gapo, takit kita lang dagiti rumbeng para kinkwa na. Nagkuna, adag iti taraon ti mamirmira o ti magugusto na. Anya nga rod no isut kayat na. Kas anak ti ari, san arumbeng amangan kadagijay. Kat ita, anya nga rodan tinapasamak. No adada ka sa napasamak kan ko na. Umdasan nga ipatay ko. Anya, San na nga ni Rosita tinapukaw kan kano di kat uray siya nga asawa mapukaw monton. anya ti sasawa mo, asawak aray na. Iswa pa birok mo ni Rosita. Wen, panayunak ti bilang dagiti soldado amang birok kinkwa na. Romba nga kasta ti aramitem. Ken iti dayto agundaway, saan lang ni Prinsesa Rosita ti pabirok ko. Ngam ket di, uray dayjay amamutaw. Anyat banag di panang berbirok yo ken ni Prinsesa Rosita, soldado. Awan madaydayaw nga ari. Adun tinagsawaran mi. Ngem awan mo't anabirukan mi. Saan kayo ngagsarde nga mang birok ken kuana? Ket dayjay amamutaw. Imay ka din naglako iti putaw. Saan ka no pa'y mo't madaydayaw? Ha! Husto laki di tatap ka. Iso tinang ilamang ken ni Prinsesa Rosita. Mabalin, madaydayaw nga ari. No saan ngay may naglakaw? Sa pulin nyo, ti pagnanaagdanda. Patsyak nga daijay ni Rosita. Matungpal ti bili nyo, madaydayaw nga ari. Idatagyo idaadwa kanyak. Dusa ek daijay ang mamutono ko na. Bye, ninang kong engkantada. Ay, magawid ako. Kat maragsaka na kitimbaga tininang kong engkantada nga ramidag. Kasaritak ti prinsesa. Tapos sa anak adusaan ti madaydayaw nga ari. Nibinggo na siya. Pagdalakit di sa bali at tao. Maragsaka naklaunay, nagsubli kamatlangan, Prinsesa Rosita nga anak ko. Kunak no anyat napasabak kan. Inak aray na. Anyat kaya ta sa wenday taoy. Asino ti kadwa masimmang pait. Iso ni Prinsipe Domenico amak nga ari. Iso tinangispal kanyak manipod itinarungsot alyon amang sida ko makanyak. Anya. Pudno ti kuna ni Prinsesa Rosita madaydayaw nga ari Gustavo. Ket gaputan nakarik na kitinay dumdum mga ayat para ken kuana. Kidawag ko makada kayon ti ima na. Anya, Prinsesa Rosita, Nariknakmat nga gayatak kan kwa na inak aray na. Kat, no sa anak ko manugaw. Makapagkadkad kayo nga ta? No saan da kami apalubusan? Kat talak tibiyag ko amak nga ari. na ay ala, kanuray siyak, asawak nga ari. Agpakamatayak matan, sa pulag jay leon, tain nakagpasidakan kuanan. Anya, saan? Agmay-may sa kanto na mabati. Sinalbag, saan na mamaling? Mabalain. Apay kit din na saan? Mabalain. Ay. Tagtagainap lagaya. Domi. Mabali namin. Alumanan na iti epal ako nada. Wano agin pupugi, Sirman. Oh, apay, ana sa umday ta. Di ko di madlaw. Uray sa anda adyotik at adda da anak katambay di Takubo iti sikgan ti barangay hall.
Dagiti pada makagawad ti ibagbagam. Uy, sipod na amanda a December da iti atawan ti barangay eleksyon, no sana may tantan. Kundi marang mangdamutan nga inaldaw di ti barangay hall. Ken agis tambay di Dakubo. Tanam naman da nga tapay laeng makasublida. Idinto taamon di kadwa na bumarangay ti aramid da. Kun nga ron, kanad da isyo ti daddo makadakwada, iti kangitingitan ti pandemya. Ay uwain. Adda kano na si putan da akagawad nga adut awit na a food pack. Iso nga minti ibagbaga tayo idi kadag iti kakadwa, ngam tangken ulo damay. Banag, ang nakairik-reklamwan tayo iti opisina ni Mayor. Amukman. Ay nga mala, sa bagay, amudan, no, sino da? Kendag iti kasla kalaingan. Ako na, Huwag nga raw. Ay makita, no, anyan tao ti pagbanagan da. Ang nalakit nga agpaiso ti taray ti biyag ita. Nangruna iti pagilyan. Agsasalupang ti parikod. Katugtugaw pala ti kabarbaro a presidente. Ado ti may bagatan. Ayan kano nagitin karkarida iti kampanya. Anyan ayang agpaiso ti tao. Di dala makauray. Ay, ito sa arin na makauray. Umay manan ito lang. Ito iti parikaw at di masulsulbar. Ay, ariyakit nga rodan tiya ramidag. Oray ka at awan mo't anak mi kan rosak. Anya kami tiga po na nga agagawak. Di oray agis istambayak lang. Ay, isimpak man ket di ti agilan. Tapagustak ti umayaridag. Madamdaman ton ti panagsurat ka. Baka uray na isa. Aslag kampanya kayo matandi tawid ng runakan ka, Kapitan Turaw. Ako anti siyang masapol lang nga rugyanan ti agpakam mo. Naskan ka di pay aya. Masapol anti. Narigatan ta napigsa na sa timang laban kanyak. Anya? Apay, asinaw timang laban ken ka? Timanugang ni ex-Kapitan Gusting. Ni Jumeng? Uwan anti. Ay, timakunak. No napintas tigapuanam. Awan rumba nga pagdanagam. Ngam timat makunak ante. Awan pala ang timakaabak kanyak. Anya nga iti serbi na akabagyak ni Mayor. No agsasaw ka, kasla ka lasig sigurado magturaw. Kan patsek. Siyak ti endorso ti may sa asekta dito lugar tayo. Wan, antiin siyang. Pudno ti imbaga ni Kapitan Turaw. Iso nga oray asino ti manglaban kanya. Awanda. Kan full support kami ken kwa na ante. Ay, umamad, no adda maipakita yo agapuanan yaw. Nga agpapan ken kagawad doming kunayo, Kapitan? Iso ti magbagada mang kalaban kanyak. Ay na, Turaw. Saan ka nga agsigsigurado launa? Ay sus, ulitek anti isyang. Uray asino kung nakardita.
Nupay adu matag ko na adidakan kayat kapitan, tawan na aramidam itilas o ti panagkapitan niyo. Anya nga awan mo, nagado ti proposal ko? Nagado ti narugya ka proyekto? Ay, anya kumadagi jay turaw. Awan lakat agbagbagkal kayo iti botelya ti ara. Ay so, adu, anti. Di yun lang makita kahit. Ayan na. Nagiti matla proyekto iti ni Chairman Gusteng ti makitkita. Ay, kaada iti papel ah. Anya? Ang plano kadagayante, tawan mat amo dagiti kagawad ko. Paasig da amin adagmal. Day tamot nga tan ti jak aklonan kabitan toro. Kwati kayat ko asawen dagiti kakadwam. Paasig da kontra kanya. Ang madaya marami dada. No sakto man ang tiyindor so ti katagkalan asekta. Wano relihiyon di tinagbogsutan. Namnama amlata na sika. Wan matanti. Ngam no panunutan. Kadakkelan ngam ad-ado pay metla nga amang dagiti adda iti sa bali asekta, kapitan. Wan ng pundok aboto sanday jayon kagawad basibas. Uwan metkit di ngam ado ti nakasarsaritak. Amuda pa yun ti kaadda ti relasyon nyo kano iti sekretary iti barangay. Oh, atap na lang dayta. Kasta ti sayang guseng. Anya? Pudno kano ang nagsina kayo ken bakit mo. Taadan sa bali nga asawa na ita. Madi kano dayta. Oh, nagkunamit. Apay, adaya pamanaknak na nga adda relasyon may. Awam may. San kami mat ngagkabalay? Sa bagay matkit di. Pamadakas dala ang kanyak dayta. Tamo da adidak abaken kagawad. Kasta ti sayang guseng dom. Awan rumba nga pagdalagang bakit. Anyaman ti bagada, saan mo adang dengkay? Makapasuron mat no maminsan. Nang runa kat adapay nang ibagaan na kano nga awan na aramidan idi ni tatang kas German. Bulsak nga taa. No saan lang ata ang lalaki ni kapitan? Amangan no tinutupak. Ay, saan arosa? Bayam lang. Tay ko na nga rod kagdama ita presidente, tay di kat nagpasaran na. Anya ti kunana. Nutunggal malabsam nga aso amang taul ken kakatalyawam. Saan ka amakadanon iti papanam? Husto day ta dom. Naglaingan. Iso nga ron timbagak ka ni Duming nanang. Nupay adun ti mangibagbaga adidan ibutos pa ni kagawad turo tabartek matlaang ti aramidan na. Isu mait. Adda pa jay isu dapat lakan ti magirugrug iti gulaw iti may sabi joke bara jay kruseng. Wan, kaasi ka no jay dayo abinugbog da. Saan aya nakadarom da? Isu matiam mo. Awan ano kasta ti opisyal. Isu nga adun ti agnayam ngam kadakwada. Awan kano pa yun ti mapili analaing kadagiti kagawad na. Malaksid ken Duming. Ala. Amo dagiti kabaranggayan ti aramid dagiti agdama ita. Amo damat nga ta no asino ti ibutos danto. Ay narigat ti kampan ti launay lakay. San tayo nga mo? No anya ti adda iti panunot dagiti kabaranggayan. Wen, ngem ado tagdayamudom, ken agnayem-ngem ken Kapitan Turo, tabartek da kanaw. Ken saan lang aday ta Tati chismis lata Adda kano pa'y relasyon da kapitan ken ti barangay sekretary. Dahita nga raw ti sayang guseng. Agam siyempre awan na batada pamaneknek Tasan damot ngagdindin na. Munmut kit de. Ti kunada, kanayon na kanu nga guyog. Ay kat natural na ita. Isu nga ro ti barangay sekretary. Ngalaksid no danto nabatad makita da amang ipanaknak nga da relasyon da. Wen, no kasta ti mapasamak, ay, awanin lusot da.
Ayan ni Kapitan. Awan man diti barangay hall. Si kamat lang tinadanon ko diti barangay hall kagawad basibas. Sus kamot kagawad duming. Kaano pa'y anagindag wenno nagtalinaed dito'y barangay hall ni Kapitan. Kun ada idyayan ngagkamkampanya. Sana ibagbaga na po nung agserbe. Isot ilaslastog na kano. Naamuam gaya man. Sa dino tinakaamuam kagawad duming. Nagano kano tinarugyan na proyekto na. Nagkunama. Imbaga kanyak niyan ti isyang. Ang man niya nga tinarugyan na kumakatawan mag. Anya kanungay tinarugyanan na akayat na nga ituloy dito'y nagbugsutan. Amok pa yan. Ayun, kasta ti ibagbaga na kada kami. No anyala ditan ti may bagbaga na. Ammo tayo met nga awan apulos na irugi na a proyekto bayat ti panagtakam na. Uraan niya mo ti ibagbaga na saan ta napatpatyan pa eh. Oh. Anya ti pagsarasaritaan nyo adto kagawad. Siyak siguro anya. Ne, saan mo't Kapitan? Awan mo, Kapitan. Awan mo tirong mga pagsaritaan may papan ka da kayo? Saan ka de? Amo kasi kati kampanya ni Katugangam Agusting kagawad dumeng. Ang uray anya ti aramidin nyo. Uray pa'y pagtitipunan nyo ti butos yo. Sandak to nga bakain. Kasta aya, Kapitan. Nagmayatan nga eh. Sigurado kayo nga rudan Kapitan Turo. Ay talaga mat. Ay, ibagak ka da kayo. Dakkelin alamang ko ken kakagawad duming ti butos kanya ti sekta nga adot kameng na dito nagbugsutan. Aya, Kapitan. Nalpas nga rudan ti eleksyon ni tinagbugsutan Kablawan kayo. Nalpasan na. Anya pa'y natgapuna nga akong di kampanya kayo. Ay, congratulations nga rod Kapitan. Awan nga rod kagawad dumin. Saan kan nga kampanya? Nangabak mo't gaya man ni Kapitan Turo. Sa baling matingir siyo adwa. Makalaes. Nay, saan mo't Kapitan? Rumbang lang akablaawan da kayo nga rod. Takunayo asyurwin kayon. Bayan Kapitan Toro. Saan kami ngagkampanya? Maturog kami langan. Uwan, Kapitan. Maturog kami langan. Nay. Pamigsami. Ay, kagawad basibas. Kunak man no kadwa ka. Kuma, Kapitan Toro. Saan ko akayat tinakarot pangas na Kapitan? Anya? Uray kat ko nam asyurwin kan. Uray saan da ka na suportaran? Sorry, Kapitan Toro. Ngam uray may sakada kami siguro akagawan mo. Awan mang suportakin ka. Salbag kayo. Sige, labanan dakta makita yung inton malpas na eleksyon. Di kay pulos pagbaliksan. Anya? Imbaga na ti kasta kagawad basibas? Wen Rosa, naglastog nga ron nagsasao. Awan tupay simurot kan kwa na kadagiti kagawad na. Usto, Rosa, nang runakin kagawad Doming nga asawam. Talaga kontra ni Doming. Tawan matgayam timpuyog yu iti council. Kasano nga adda kat kontraan namat no adda isingasing mi. Di bay amon. Kanya-kanya kami na. Kaasi kami nga rod akabarangayan yu ano kasta. Angam, kasano da ita? Awan nga rod kakadwana napasurot na? Kinapudno na, iso kumapay ti suportarak. Makitak anapangas una yun. Anya? Ilaslastog na nga rudan analpas kanon ti eleksyon, taadot mang suporta kenkwa na. Pangas nga rod matedya Kapitan Turo Nalabos iso ang masuruna. Uray ni kagawad tasyo. Awan, dinan kadwa. Nakasaritak laang itay. Nalpas. No kaskasan ang mga numay sa laang ti kadwa na, kandag iti agdadamo nga agkagawad. Ay, awan na. Ti amukot kadwam ni Kapitan Turo. Medyo. Sumursurutak matkan kwa na, saan unay.
Suportara ko nangabak ka nun, taadot mangibutos kenkwana, gapu dagiti kamang ti may sa asekta dito'y nagbugsuta. Sigurado ka no nga isot suportahan da. Gun ka no, para makita. Pudno nga ro timbaga kanyak ni Auntie Isyang No siya, ay sus, makasursurot mat kenkwana itan Rosa. Asino dagitay kakadwa na kandidato nga agkagawad. Tay Chip Tanod, apada na nga artek Dagiti barangay tangad, ay barangay Tanod. Pudno nga ro nga awan katunusan na kada kayo. Talaga mat. Sa bagay, ano ti ibagbagan dagiti ka barangayan tayo? Nga awan met na aramidan na iti unos ti panagtugaw na. Awan ano anda isingasing mi? Kontraan naman. Awanan, Rosa. Saanan akayat dagiti kabarangayan tayo dito'y nagbugsutan. Nalpasan dagiti nararagsak nga aldaw na. Kunam met adakkelan ti lamang na takukwa na ti may sa asekta dito'y barangay tayo. Isus, manumot laangan dayjay. Amangan no isuntulaang tibutos na. Mayat man, ti panagdudupong nyo rito, Chief Gudong. Wen, kagawad. Adalang pagsasaritaan mi man. Ano na ito? May papaniti panagbalin ko lata, Chief Tanod, kagawad Duming. Kasta? Wen, awan lata ti panangabakyo ken Kapitan Turo, tayso ti yindorso ti may sasikta dito'y nagbugsutan. Aya. Wen, katno dagiti ti mangindurso kada Kapitan Turo ken dagiti kakadwana, ay siguradon ang mga bakda. Okay. Nasayat nga rin kasta, Chief Gudong. Wen, kagawad. Isong ensardeng niya, tagkampanya. Wen, kagawad. Saan kanon anasken kuna ni Kapitan? Ay kat iso Iso nakarelax kami, nakagrupo na. Very good Anya pa lang amin ti pagbambanugan nyo nga. Inkay kat agtatagayan Ay talaga, kagawad. Ay gimatang da ni ti Kalding. Tarugrugi ka noon ti blue out ni Kapitan Turo. Dumeng! Apa yan? Ayan nagiti sa iro amang kamkamat kan karosa. Anya sa iro nga ibagbagam? Kanayon lakas ta ti ibagam tunggal agdardara sa kasumangpet. Bak ko lang mo. Anya ka di tinamaris, wano namarites mo manon. Saan amaris, wano chismis da ito nga ibagakken ka? Anya reta? Da Kapitan Turo, dagiti tanod kan agraman ni Chief Tanod Gudong. Naggugulo da kat ada na bagsol kan napangor kadakwada. Anya? Sudamat lang, kinagdidin ng ran. Gapukan mo't bartek da Anya? Unata na sa ukanyak ni Gudong, nga da kano Kalding aginatang da para iti pakpakaw na blow out da. Tas suruin karon ni Kapitan Toro inton eleksyon. Ada kano nagsusubangan da, kat dayjay, nagrarambol da. Salbag, nagiti ulaw. Napakaruan kano ni Kapitan, nabagsol iti naburak a botelya at arak. Anya? Nagiti ulaw. Anya nga, naganap Ay, nagyaman ako. Tagainap lang kaya. Doming, mabali namin. Nay, kunak manunapan ka na di barangay hall. Pusipos ka pa'y madla pusipos di tasangot ti Sarmeng. Ay, adda ka gamit ti likodak ba kita? Ay, Kundi sa gawisiw ka pa'y, nga uray sawaw sa amag. salmod ta.
Ang ko na masawa, wala di kumantak lang nga Ops, sanay. Nakangasib lakay. Tadi katagtudo adi na oras. Niyan. Ay, raba ko lang matkit di ah. Hawon kayam. Imawag ka din ni Rosa. San pa'y? Apay ya? Damdamagak nga may no napanin ni Doming iji opisina. Nga magdigdigos pa lang ka no, itay. Dapan siguro na ah. Kunak, ayawag na. Tauray maladawag basit ang mapantaw oray kiawag ni kumpari mayor. Aya. Yawag mo tuman nga rod kung kunak itay. Apay nga di na inyawag. O di si kanti umaawag. Nakatyaris pa nga rod ti cellphone ko. Isuasa anak pa arimwar. Sige, ta siya akong timangawag. Laman nga rod. Tano umawag ni Mayor, agdiritso ako ni munisipyo. Sana kun adumagas siya barangay hall. Iso ah. Nalangar mo din. Awaga mo ni Rosa. No, napanan ni Doming iya barangay. Saan ka nun na dumagas ni tatang di barangay hall? Bakit? Saan ganon? Tatawag ni Mayor kat nagdiretsyon. Iso ah? Sinigurado na laang no adda kaditan. Kat ni nanang timawag. Awan pa ko. Dituyak matan nga agaramit iti short story. Ay patulod ko nga iti publikasyon. Sige nga Rod. Agodong kami matlaan kan nanang numadamdama basit. Inkam makitsanda. Iso ah? Anyat gatangan ka pangaldawan ta, Dom. No adda pa'y malagang isisigang. Iso man tigatangam. Sige. Barang no di pa'y naibos tila ako da. Angam saan nga alisam ti ikabil mo ah? Bulong pareya. Sige. Bulong ken bunga. Tapno adda natural vitamin C ti bagi. Adda aya vitamin C ti pareya. Adda bakal. Nabasak na iti Iloco Magazine. Iso aya. Ken nangag ko pa iti may sa short program iti radyo. Kasta ka de. Nalangarudan, kasta pa'y. Ay, tinungtungan nakmanan ako nak. Anyan? Alan, bye. Bye. Anya, kati asawa ko. Bye, kung nanalatan. Anya nga ron, kat siyak manan iti barangay hall, Narorosokan ka no ti barangay sekretary. Sa balin sa manan, ti pasimuda agda jay. Saan mo't kaya nakaskas daaw Tadamot asawa na. Tidakas na, no awan asawa na sa agsikaw. Ay, dakas ay. Dahil ito, tidakas. Apay nga yakasta. At dadagiti anak nga anak. Nulabsan ti agsaaw. Natukad-tukad da. At damot na iti saan na maparaburan iti anak. Akas kada kami kan Rosa. Iso, pa'y kati pakadilawak kada katugang ako. Tanay ka rin sa kano, adi na makita, ti apo ko na. Anya ti maipay ko kada kayo, ma'am, sir. Isyak ni Mr. Tabukol kan isumot ti asawa, kapitana. Excuse me, sir, saan nasyak ti kapitan? Kasta ka di. Ni Chairman Gustilo kayabkap ti Chairman. Ngam siyak ti kagawad on duty wano officer of the day tangal daw. Kasta gayam. One, sir.
Ang mabalin niyo mo't nga baga kanyak, no niya ti parikot, no kasapulan niyo ni chairman. Idanon kun to, no, may talit yu kanyak. Kasno na kagawad. Agpatulong kami kumakada kayo a barangay officials dito adadagiti na mautangan mi. Katne, saan kami mata na makasingir? Kasta ka di, sir. O sige, mabit lang Ilagbok ko langan dito tapno aday pakitak to kini chairman. Kastagayam ti parikot dagiti ko na masanga ili tayaw kagawad si Keg. Wan chairman, adamot din dita ti listahan dagiti kabarangayan tayo sisingirin da. Anya ka nakita ti pautang day taya. Ada porsyento na, 5-6, win no anya. Adan sa kano, chairman. Adan sa kano mat collateral da. Kan agpatpatulong da ka na tayo. Alakit, kitain tayo no anya ti maitulong tayo. Ada kano matigam da kasuratan no kontrata. Good. Kan dadakkel agata, chairman. Saan lang may sao no 2,000? No dikat 10,000 a pesos ti kababaan. Sino ngay dagita nakautang iti kasta kadakkel? Nan kitak man tilistaan. Dahito iti lagmok, chairman. Dahita. Ni. Pundo nga do tinakautang kadakwada. Wan nga ro, chairman. Anyat kunada. Kaano ti sublida? Kunada magngenton bigat, chairman. Masapa da ka no. Adaman nga rod parikot da tatang mo, no kastaro sa. Nagadulakit din ay amang ngutang dito'y nagbugsutan. Ay, kasta talaga. Kunada nga rod, awan sa ti tao, ngawan utang na. Wan, depende matkit di pakautangan, Agpaysuday ta. Dagitay da duma, naglaka, tiba nagutang ta, nga uray awan mo't namnamaan daw, no, kasapulan, no napatik apakausaran da kuma, iti utangan da. No pang silpo iti angas ako nada, okay lang. Dahita nga rod. Adda nga rod, dagiti agutang apaglang ay dalaan. Ay, daytan ati maday. Umutang da, tadalaang i-shopping da, when no gumatang iti pangluxury da. Kas kumay ti cellphone, when no anya pa iti ag-gadget. No talaga akasapulan, amadanda iti dayta. Nang runa iti usaran dagiti ubing apang school, puno pag-eskwela ay kat mabalin latta. Wan matkit di Ngam no pang pasikat lang ako nada, ay, sabalin asaritaan dayta. Awan da ka di pa'y duming. Awan na pa, chairman. Agudong ako Mabalin nyo latan ti mapan Syapton ti sumango kadakwada. Isu dakit din tiyor urayag. Kan pakatakta ka kiti pagnak. Nembag ko no saan nga EBC meeting ti papanak. Sige nga rod. Si Kanton ti makamu kadakwada. Kagawad Portugal. Magalaw po. Nay. Ikas tamat kapsat. Sakayam ni Mr. Tabokol po. Kat isumot ni misis ko. Ano kasta, da kayo timbagada anang sapsapul kanyak. Wan sir. Kat ita ti panagsubliyaw. Wan sir. Kasta. Siyak ni Chairman Gusteng. Da kayo gayam, Chairman. Kat ita, anya ti maipay ko kada kayo. Uwan kayam. Adadar ayak a meeting iji munisipyo. Kat nilatan kagawad Portugal ti makamu kada kayo, wain? Ay pasensya kailangan. Nice meeting you. Amoyon taldawa pa nagsasanguyaw kanang itinakautang kada kayaw. Dahil tapit siya nga imbaga kada kayaw, Wan kagawad. Agyaman kami, kagawad. Awanan yaman na, madam. Sir. Sana bali. Agsubsubalit kami to no makasingir kami. Saan nyo na pagtaktakan na ita, madam? Man kagawad. Di kayo madanagan.
Saan kami matkatay tao ako ripot? Kenda itay kunada, pagbibingayan ti Gracia. Sige kagawad, mapan kami pa ya. Umay kaminto iti aldaw anay tuding apan nagsasangom mi kadagiti nakautang kada kami. Nasaya at nga rod no kasta kagawad. Kitnuawanak to iti day tangal daw, si Kanton tidutukak amang midget kadakwada. Nya, Wen, amuam laeng nuan niya ti makuna dagiti respondent kananya mo ti maited a kondisyon ti nakapautang. o German. Ngam sa pala ko tawan papanan nyo iti day tangal daw. Ah, talaga siguradum nga dakin ton hearing da. Wenno panagsasango da kagawad Portugal. O German. Apay, nakurang kadit panagtalik mo iti kabailam. Saan nga iti day ta? Masapol nga itapay laang. Surwemon ti mangsango kadagiti parikot, tasika talaga ti iduron ko amang sukat kanya kas chairman ti barangay nagbugsutan. Tapnosan anan-anay nga agbugsot, kas itinagan na, no dagiti sinang kwanset ti makasublat. Sa anak ang makalising, bakit? Anyat parikot aya. Kinapudno na trabaho ni tatang na takas German. Isu ti adda karbengan na amang sango iti naireklamo kan nagreklamo. Imbagam ko magkadakwada. San kung arod ang maibaga, ta sigurado ang madimanan ti nem na kanyak. Amo matlagayam. No inig ka nakalakit iti go signal ang mga ramid iti dayta, awan mat sigurot dakas na. Unang... Ala, no saan mo nga may baga, siyak ti mangibaga kadakwada, adi mo kayat nga ramidan timbagada nga ramidam. Saan mo ibaga? Saan? Nalpasan na ibaga, madi mo maibaga. O di siyak ti mangibaga, in behalf kan ka nga asawa. Ang Rosa. Ngam no anyan to ti ibagada, pasensya laangan, dom. Agyaman kami unay kada kayo, kagawad. Makasingir kami matlaangan. Isu nga itapay laeng, ada surat mi kada kayo kin Chairman Gusting. Surat. Wen kagawad. Surat nakailanadan iti panagyaman mi kada kayo iti dakkel ama itulong yu kada kami. Saan alas kanday ta? Alakit din kagawad, awatin yon. Sige bakit, mapantan. At penas ka na papananta ita. Wala kay. Sige kagawad, kastapay. Hoy. Sa bali matista lagi dyan nga kasawa. Isurat da pa iti panagyaman da. Awan panahon ko amang basa iti dahil surat. Ikabil ko pa lang iti drawer, iti table ni tatang. Makitam daw may napintas mo't ti resulta ti panang tunos mo kadagiti nakautang kada Mr. Tabukol. Ado ka no tinagbayad din kadakwada. Kung nga ron, kat di na kaya't siguro adumanon pa iti korte tadamat kasuratan da. Kendak kalagatad dagiti utang da. Ken saan da kaya't maguyod dagiti sanikwada no bilang ta nakakulateral. Isa, dahil dyan, inikan ida da Mr. Tabukol iti kondisyon kan pawayway. Nunangan anwan da ngamin kadagiti not utang da nagdadakkel agatad. Utang na kano di panawon ti pandemya. Sa bagay. Awan mabalin, tawan garod panggedan ti kadwan ni day. Yung tidakas na, imbes na nakatulong da Mr. Tabukol, saan mo pinaanakan da nagiti pautang da? Unang basit sa amad lang. 10% kano lang. Mabalin mo't kidi Anya nga rod ti mabalin, kat awan nga rod ti kananyay taong. Una,
Bareng no mabayadan da matlaang. Tadi kat guyudan da dagiti collateral da. Ada kayo mat Mr. Tabukol. Anya ka diti may ipay ko kada kayaw. Ada ka di manan parikot, dagiti nakautang kada kayaw. Awan, Chairman. Bakit? Ito't bunti surat ta kada, Chairman. Adoy, Chairman. Anya da ito'y asurat. Surat anak kailan na danti panagyaman mi kada kayo. Chairman, kan saan kami ngagbayag, tane? At dapat sa baring appointment mi. Income mamat a good time kan bakit ko, tane, dakil manan tinasingiran mi. Kan gumatang kami man iti baro alugan mi. Uwan, Chairman, kat saan kami ngagbayag pay? Surat na naglaw ti panagyaman. Nagadukot nga style lagi dyan. Dayta. Kabil ko pala iti drawer. Awan panawan ko amang basa iti dayta surat. Chairman! Agamanak na nadaanon kayo. Si kamot unang. Ingat may paay ko. Ay, nadakil ti parikot ko nga rudan, Chairman. Isungay mayak agpatulong kada kayo, Anya klase ti tulong. Agurigor ti anak ko, Chairman. Kasla na dinggay. Sus! Ay, sigurado niyo. Ipanyo adago sa iya ospital. Awan nga rod kwarta, may Chairman. Kasano nga ro din. Niranamit nga awan kwarta. Ay, mabit lang tawagak ni Suping. Winusaan ni Duming. Mabit lang. Parikot at talaga no at agsakit akamang ti pamilya. Niranamit nga awan igam ko a kwarta. Imbaga, tanda di 500 ka. Nga raw. Kung kayam tatang, nakita yu tayo surat gaya mga intad da Mr. Tabukol. Nya surat? Hindi awan kayaw. Ada nyawat da kanya kasurat anak kailanadan ka no, ti panagyaman da. Kasta? Nguri ka. Ada mo tintid da kanya kaya nagapuda dito ikat. Yak binasa. Uray siya. Sa bali mo, ti style da. Nga raw, nan, kitak man. Ato tinyawat da sobre. Adamot la di tatintod da kanya tatang. Ay na, kitak man. Datoy, agpadamit. Guri ka. Basak man ti ko nada surat ket... Dumay, awan mo't surat. Kwarta mo't. Kat day tamay sa tatang. Guri ka. Kwarta mo't lang. Kat, ada sang kapirgis a papel. Ada surat na. Thank you. Agas ti bambanogyo. Maawata kon. Dayta ti kunada pagyaman da. Kaya't da asawan, pinasuksukan da, yapno makasingir da, kasta? Tapno tulungan tayo da, kasjay? Chairman! Apo, may Kumusta ti anak mo? Ay, apo. Ay na, positive adinggay kagawad. Chairman, masapol mi ti kwarta may gatang itidara may alison kan kwa na. Sige, sana parikot. Dati unang, alam na to'y, tulong mi. Agyaman na, Chairman, nagimbag kayo launa ay. Anyat makunam doming. Itadyo amin ang tatang. At least, nakatulong tayo. Panaan mo nga yung gastusan ti pasuksok. Naimbag mo't kiti ya, na nakatulong. Uy, Tagain, lagayam na dyan. Dumi, mabali namin. Atay ta nakarubata kon. Dagasag ni nanang. Ni Duming, nasapa pimanaw,
Tada kanunaskan nga si Kasun na iti kabisera. Ni Tatang. Hello, Tatang. Anya tara aramido ni Dumeng. Awan, Tatang. Nasa pa nagbiyahe? Anya? Ne, saan ko nga mo ah? Tagayang paparan na ita. Kunanamat nga da kanunaskan nga aramidan na iti kabisera. Aya? Kunana asyaklatan ti mangyawag kada kayo. Nakon una kayo matan. Kastaya. Awan pa'y ngamin da sekretary kan kagawad padtok nga agduty ko maita. Kitne, adawag kanyat ni Mayor. Agudong ako ma. Ay anyakit nga minon dagitan aya. Iso ka umay kumapay la dito ita. Diop naman awan mo't gayam. Kasano nga rodon nga Tatang? Isirayo latan ata opisina no napatagtigagarain nyo ijile. Ay, adda nga rod. Ay, nakababain kan Mayor apagururayag. At dan sa itid na nga ayuda para iti MCQ tayo manan, iti Santa Disgracia. Isirayo latan. Uray kadamo da ni kagawad padtok ti akin duty ita. Sige. Kita at niya taramidak. Wen Tatang. Ala, kastapay nga rod. Bye, chup-chup mama. Bye, Tanang. Chup-chup. Mama. Ay, daytoy mati imas na ita no awan ni Doming. Sa awan mapanag-duty ang kagawad. Sakit adda papanan ni Tatang. Nalpas. Imawag nga rod ni Tatang, Nanang, ngam nasapa mo't ang nagpakabisera ni Domeng. Dagitimot kit din kagawad nga akin duty Kastamot ten iti barangay sekretary. Mas daawak Di da pa'y lasukatan, no di da maakam ti takam da iti barangay. Isumot ti kunak. At dapay kit di nakarikriklamo kagawad ngam awan mo't nga rod maramidan na. Saan kung amo kadagita? Naa sila nga ni Tatang mo kahit nang runa ita a pandemya. Siyempre, maawanan da iti trabaho no kuan. Di da maangarod maaramid ti pagrebangan da. Da italang ti question. Napanuynuyan nga minkin ni Tatang. Tano nagpagpakaasi jay taon, ay nalaka amalunag tirik na. Ayawan sa latta ti mauray ko ngagduty. Ay, ako rayak pa Sa nabalit na nawaga kong ti sekretary to the mayor. Amalpas pangaldaw, hindi pa pan ko. Dahiring ko. Pambarkulatan Pakabas-basulan pa ikit din dagito'y kakadwa. Naglasto ga kapilitan da tao ga po kasakwada. Pambar tinalpas sa pambar salod. Apay ngay? Kasla makatuglepak mo din. Ay, salbag. Ay. Siksikamat kagawad miraw. Wan, Chairman. Kapan panaw ni kagawad pa to? Nagsakit ka no ti tiyan ti buridik da. Kat amang ano ipanday je doktor. Kasta ka day? Isong imbes nga iso kumait agsinukat kami pa ilang ti duty. Ay sos. Saan nga tangalibay na lang maninday da? Anya? Ay sus, nalpas manin kagawad. Anya ti kaya ti asawan, Chairman? Amang ano pambar naman laday jayon kagawad. Tapnusan nga duty ita. Ha? Ay sus.
Ipambar na ti kaadat sakit ti anak na, nga uray awan mat. Nasayat lang. Ano sa napudno da ita? Basol nan ano, agparbulaan. Kasla diyo pala kabisado ti style na kan dagiti kakadwa tayong opisyal na kunak. Ay, anya kat dagito yung nakakadwaya. Kanya-kanyang palusot nga rod, wino pambar, tapno di dalang makaduty. Sa bagay kat amu tayo daytan nga strokes da. Kasi din ako na akong kagawada niya. Nasayat lang no pudno daytang impambar na. Ay, una yun. Adu, nakalukwan ti naramid ni kagawad padto. No anya la ditan, ti mapampanunot na kalukwan kan pangdadal na kanyak Ti kunana nga ta. Ay, chairman. Kasta ti amok amay sarason. Nga mo, raya niya tararamidin na. Di na basta may babawin no madadal tinimbagat tao. Husto kayo, chairman. Adon ti pamanaknak iti dayta. Uray, tanwag las-las tawg. San ada tayo ti makarma? Sino man ti absent, Madam Secretary? As usual, Chairman, ni Kagawad Padtok. Sinalbag. Apay manon. Eh, kasano, manon a regular meeting absent, Chairman. Amangan no masakit manan at chairman. Ay, awan-awag na, Madam Secretary. Awan mo, Chairman. Sige. Imarkam dita, imarkam. Ariglado. Nay. Sombra ka. Anya da jay, Madam. Ako kagawad. Nay. Di si kamot gaya, Madam Padtok. Kwa, Chairman. Ay, ikot ka. Mabit lang ka kadwa. Tasanggun tayo man ni Mrs. Padtok. Apay ayan ni kagawad. Aday jay balay, tanasakit ka no ti tiyan na, Chairman. Ay, katanya nga rod ngay. Siyak kumapay ti mang sandi kan kwa na. Anya, iproxyam nila kay mo. Kumaa, tapno saan ama absent. Ay, madi at chairman. Tawan matlin tagakasta. Uwan ba? Kat na nangag mo, Mrs. Nagawid ka, anta sa namabaling iproxyam nila kay mo. Di, absent man na. Awan mabali na. Ala, ituloy tayong timiting kakadwa. Pangaasiyo ka di, Chairman. Ikanyo iti konsiderasyon nila kay. Agore ka. Mabit lang. Gulimot kayo kakadwa. Tadabagak. Mayatak, no lakit disong bata, may tipod no tidabagaking ka. Chairman? Puno ka de. Ngimpan nyo, idi na minsan ngal daw ti inaudi nga anak yo iti doktor. Ne, saan mo, Chairman? Anya kumaarason ta ipanmikot, nagsarantamat. Nukasta. Impambar na ti anak yo idi saan ngay may nagyutay. Imay, di ti barangay hall. Ngem imbaga na ken kagawad mirong, nga agsinublat da pay laeng iti jute wenno agsinukat da. Ta, ipanyo iti doktor ti anak yo. Salbag. Sino ba ti sana masuron iti kasta nga ramid ti tao? Nalukay ka nga minunay. Ure adda basol dagiti kakado makagawad wano appointed official. Pampanoinuyam. Saan nga ti daytang agabuso damot nga rod? Aksyon ida Nunas ka na masuspindida di iso tapno agnakam da. Masyan ka nga rod na nagbasit lang nga rod ti honorarium da sa maksayan pa.
Day tangarod ka, na si kaunay isong agabuso da. Ngam na masampelan ida, agnakam da. No ibagak ti kasta, aglimpyuda mo ti apagbiit. Ngam inton agangay, sublian da manin ti aramid da. May bagbagamot ni Duming kanyak dagita nanang. Iso adi na kayat ti agbarangay chairman. No di na kayat, asino nga ti sumukat to kan tatang mau, ni kagawad guruad. Ay sus madi ah. Nya nga ti pagbanagan ti barangay tayon. Isumot ti kunak. Masayangan ati ado a sakripisyo ni tatang yaw. Imbagak mo't kitdikin ni Duming nanang. Kabailan na ti agchirman. Kagrunaan ti amin. No saan akayat ni Dume nga isunto ti sumukat ken tatang yaw. Ang mga nagsaksakit tumatinakam ni tatang mo ni di asawag. Amumot ni Duming dayta nanang. Amumot na sigod asan apabor ti amam ken ni Dumeng no mapasaktan namanan. Amu na dayta nanang. Iso nga nasken isagana ng tibagina para iti sumaruno a barangay chairman tinagbugsutan. Pala, lumot ni kagawad padtok, chairman. Nay, napay, kagawad mi raw. Maiturod nang ipambarte anak na. Tapno saan lang ag-duty kun maki-meeting. Ay, san laeng ati anak na uri bagbagina ko naman. Kasaron nga ino pumaisaw, chairman. Ay nga ngay, parikot nan parikot mo bay. Di ora ibagana anak COVID ditan. Ay sos, daitan Ngem no makarma. Ganabem kunak pa ya. Kada tayo aminan para iti dito special meeting tayo. Saan tayo pa kumpleto, chairman? No pa'y addan kurong? Ay, sino ti awan? Ni kagawad padtok, chairman. Manen. Damag ko anapan ka no nagpa-check up. Ang mga no iswab test da ka no. Apa yan? Ay sos, delikado mga no COVID na giant, chairman. Ay sos. Nadamag ko iti asawa na. Nga da ka no kinkwana dagiti sintomas ti kubay. Sus! Ay, daksan! Nasayat mo do ang pasugdes. Nagpachikap. Parigagot ng makaran na tao. Ay, salbag! Makaroon tao. At dansa sa nga ilay ni kagawad patok alakay maumaray. Ta arak mo tigatangay mo. Wen ina. At da nga minsan nga ili naman ipo di jay ili. Ay ka. Kitan nyo atanay. Kubid pa'y laang ka adalat ta distansay nga kunada. Kain sana may sa abasaw ti pagtagayan da. Ay, makaamudan Parikot dan no saan da asurutan ti distancing. Kaya mo nga rudma, ti may ramraman na makuvaid si kamaray. Ay, saan na? Ay, mulagayam. Ay, saus, masapul na tatian na, tapno maliklikan ti posible apan naka-COVID da. Nay, Mareng, si kamat gayam ti masabat ka. Ay, da kayo matgayam, chairman. Naay, siguradon sa tigam mo 4 kantos, Mike. Wen, chairman. Sino ta aginam? Dapadtok akan dagiti sa nga ili na. Nagapon dagiti sa nga ili na ngay? Ijay ili, chairman. Kagkagawad samat. Nagudong ka din nila kay mo, isa ni kagawad ko na kuma. Saan mat, chairman? Saan mat apimanaw ta nagparti iti manok apulutan da? Ulbod at talaga ti asawam. Anya?
Apay, Chairman, anya tinagulbudan manin nila kay ko? Kalkalpas, the special meeting may. Anya? Wen, kat isulang dabsit manin. Amang ano di namat amo day tanga special meeting yo, Chairman. Nya katasanin. Amo na, tanagpirma iti na isursur anutis. Naglukon? Kan tinaybaga na kano, kan kagawad mirong, kat agudong agpa-check up. Tada kano kinkwa na ti sintomas ti COVID. Anya? Kat amangan no maswab test kano. Ay sus, inaramid naman ang tikalukwan na. Kat iti daytang inaramid na. Mga ramid kami iti resolusyon amang paikat kinkwa na kas kagawad. Anya? Nagbayag kalakit din maray. Itay pa na ibus tinuman may. Nay, nagloko ka. Intupak mo pa ti butilya ti arak. Kasano no mabuaw? Awan mon padtok, maikat kan akagawad. Anya? Nagkuna. Ni Chairman Gusting. Ay, isos delikado kung baray. Delikado ka. Naglaingin ni gusting palpalatay. Tamaikat na akagawad kat elected na ito yung maring. Ngamen, absent ka manan iti special meeting yo. Asus! Danag mo. Awan tumad lang sir, bidajay. Kan adayim bagak kan kagawad mirong asaan na kamakapan. Wan, katirigat na. Imbagam ka nung agudong kang agpa-check up, taadakin ka ti sintomas ti COVID. Tiwamat, sutim bagak. Ulaw ka talaga. Kasano pa'y amamati da, kat naibagak asaan ka anagudong, kan adasa nga ilim nga agiinom. Anya? Ay, salbag ka! Inrubo na kiting! Saan asyak tinangirubo? No di kat sikat tinangirubo iti pagbagem. Nalpasan ti parikot kin kagawad padtok, Chairman. Apay ako naman alpasan kagawad. Anyat kahit masaway. Awan ton ti kontrabida kan pasaway akadwa tayo, Chairman. Ne, apay mait kagawad miraw? No iti damo katrabrabak amapan agpaswab-test kan ag-COVID. Agpaiso day tuyan. Anya? Wan, Chairman. Sus, nakita kiti ilulugan day ti tricycle. Kat isot in baga kanyak dagiti kaaro ba? Ay, day tantay ko na kaon. Pambar, tinalpa sa pambar. Pumudnon, ti alibay na. Wan, Chairman. Nakarman ti sinalbag. No positive, nalpas. Naaladan iti panagiinom da day ta. Ang mga no da career iti COVID kadag iti nakainuman na. So, ti atap ko, Chairman. Salbag na ayat. Ganabon na. Awan mabalin. Nung kaskasanaw, isuti umuna amatuno ay mapuuran dito santa disgrasya ng ili tayo a biktima ti COVID. Awan mo, kagawad padtok, nakarmakan. Day takot laing mong agpambarte. Salpag niya ayat. Nagtagtagain pakmutin. Inakaran nakmutin ni Doming.